Viktorija ili Rabat Gozo je najveći grad na ostrvu Gozo i do njega smo stigli trajektom iz luke Cirkveva na glavnom ostrvu Malte. Vrlo prijatna vožnja, traje oko 30 minuta i cena povratne karte je 4,5 eura. Ispred nas upravo vidite ostrvo Komino na kojem se nalazi čuvena plava laguna. Do ostrva Komino vozi drugi brodski prevoz, najvjerovatnije privatni, i cena povratne karte je oko 12 eura. Pristanišna luka na ostrvu Gozo je grad Magar, također vrlo interesantno mesto koje vredi obići sa interesantnim okruženjem. Neposredno ispred pristaništa nalazi se autobuska stanica odakle kreću autobusi za Viktoriju. Naša sedmodnevna autobuska karta u ceni od 21 eura bila je upotrebljiva i na samom ostrvu Gozo za autobuski prevoz. Tako da smo ušli u autobus i stigli do autobuske stanice u gradu Viktorija. Centralno mesto u Viktoriji, pogotovo za turiste, je Malteška citadela, smeštena na vrhu brda, strategijski odlično pozicionirana sa otvorenim pogledom na sve delove ostrva. Prvi delovi ove citadele izgrađeni su mnogo ranije, negde čak u kameno doba, a negde u 13. veku pre nove ere izrađen je takozvani kastrum, znači početak gradnje ove citadele. Citadela, kako imamo prilike danas da vidimo, izgrađena je u periodu između 1599. i 1622. Izgradili su je vitezovi reda Svetoga Džona, koji su upravljali Maltom i odlučili da izgrade citadelu posle velike opsade Malte 1565. godine, kako bi utvrdili odbranu ostrva od Turaka. 1998. UNESCO je uvrstio Maltečku citadelu u Viktoriji na listu svetske baštine. Ulaz u samu citadelu je besplatan, ali se u okviru celog kompleksa nalazi nekoliko muzeja i ukoliko želite da ih obiđete, posetite vizitorski centar i tamo možete kupiti kartu po ceni od 5 eura. Čim uđete na glavnu kapiju citadele, ne možete da ne primetite impresivnu građevinu. To je katedrala posvećena Devici Mariji sa velikim stepenicama koje vode do njenog ulaza. Izgrađena je između 1697. i 1711. godine u baroknom stilu. Muzej katedrale je lociran levo od katedrale i tamo možete pronaći slike, statue i steći uvid u religijski karakter i kulturu Goza u zadnjih 4 do 5 vekova. Istorijska kuća Velikog dvorca je u stvari skup međusobno povezanih kuća koje su izgrađene u 18. veku i pripadale su bogatim porodicama. I ako obiđete taj muzej, on će vam dati osjećaj kakav je izgledao život pre 3 veka. Unutar kompleksa možete posetiti mali prirodni muzej, zatim stari zatvor u kojem su bili smešteni kriminalci i arheološki muzej Goza koji će vam dati kratak pregled istorije starih civilizacija na Gozu.
die blaue noch. Ja. Und weil leicht wäre ja auch. Oh, schusch, die Waldfee. Dass wir den irgendwann auch geschwätzt haben. Die Hemingway. The Hemingway. Izgradnjom citadele grad u podnožju počeo da se širi i danas imamo ono što se zove stari grad Viktorija, koji je prepun prelepih u bojama oslikanim uličica, pravi lavirint koji možete se krećete neverovatno dugo i da uživate u vrlo prijatnoj šetnji. U sredini starog grada nalazi se mali trg Svetoga Đorđa sa čuvenom bazilikom. Možete pronaći i Il Hagar muzej koji će vam pokazati lokalnu istoriju i kulturu specifičnu za Gozo kroz vekove. Zatim trg Svetoga Franje gde se nalazi crkva Svetog Franje. Tu ima i nekoliko kafića koje uglavnom posvećuju stanovnici Viktorije. Oni koji žele duže da ostanu u Viktoriji, ovdje imaju i 2 pozorišta koje ne rade baš svaki dan, treba proveriti raspored. U centralnoj ulici nalaze se sve potrebne prodavnice i banke. Glavna autobuska stanica u Viktoriji je tačka iz koje možete obići bilo koje mesto na Gozu. Autobusi kreću otprilike na svakih sat vremena i ne drže se baš reda vožnje, ali to je u svakom slučaju dobro rešenje da obiđete Gozo. U samoj luci Mgar će vas dočekati brojni turistički operatori koji će vam ponuditi i vožnju turističkim pop and off autobusom, to je zelena linija. Mislim da je cena dnevne karte nešto preko 20 €.